Hello, my beautiful people from Untouchable Mama. Thank you for watching our YouTube channel. Please do not forget to subscribe and press the notification button. Thank you. One love. Bye bye. Even on sunu the social media na. What bani yate when it be. I tell you, you know, yeah. I tell you, you know, green. Yate when it be nuwa. Oh, wa wu wa hon wa nye ho. Now, nika lek beri ma era me go mede sunwene o mede. Mami yeti we rame ni we ramo ki yeri ogo nu o mede. Epa mede iberi epa ba enia o kame wa talk be o mede ina tie we na we uga ona ga implicate me we be social media na me nwa be gbedi mofi mana teme ni one on one iya ogwegwa inyo wenye iyunu gwegwa umarie umatake Ruenwa be gbedi movie na me wege iga go be social media ru dem we ala social media neta wa amue be na mu we be me di movie we o na ugu we na me o my can we can di movie o undergroundly we ya le di movie ku laare o we mo he di movie baba we mo he di movie I don't really know you the way you guys are doing something. I don't know. First, at the moment do vow a wewa a woman ekpe Morocco mu novinye mu adiowa. First time. Ana be gba yo gbere hu do biri ibe ga wo be settle ne. Second time do vow a wewa ge rugbo wo pa se trove Spain. Third time. Eru uyaki motere abi orukin otere. Area again no enugu enige umari egi atoge awuwa bawado aka wuri egi gotun ino otun egi ige uwe o mari vawe wa veri oni si gba ha gba neni ma e kalile no ya we step down the social media boga irovie kame ya fefefe no do you were above dia then gbeye bego ni o ma no ti tegbe veri oni le lo ma we na ya lele kian mo tie we na we epa this guy where you dey follow so na dey narrate you for social media na dey bring you come out where people dey insult for social media umahon una continue although was settle in my vow we say nuna settle in my vow we be beg the reason why ni na kama we nuga settle ima we ma be di mo fi eti settle ye ede na am egba igbe pa. Hello? Okay, okay. Now, ana wede na adunu adeni na wede ni my va mi egbe my igbe pa. Di ina na dikia una bola wa una rule mure una do save di okay ina we uwe de do we mi ni o madame o mede de sunu ege no kibo e di mo finance na bolo o na se me di mo fini na we lele ya we kun case do wa kian teme gua be no ta ye we no ka mo ba ka me bu e di mo fi we agu teme gua na di mo fi wan follow do e me gua ebi gere o wa una na do wa tie bo ne ka me wala ho wo do wa kian teme gua e di mo fi obi egua no a e ka me no be gua obo no be gua o de mi ro pa be gua o so da we gua there na wo ri kan we no e mi be gua wo ri kan we kan di mo fi nana do mi agwe di mo fi we kin ri emi obo yakun ko egua di makin agbi na ye megua makin agbi na yo veni ma ko gbi na kedu ade on a very good day ma do mi to ma do mi a piece in oro ma be do win even wa ya we na gbigbi na
egwasi ebe ka mu wagi ya mokori ba no wagmenaji. Now edi eya ma kin ari mo bo ya ka gwa kin agbinigbin egwa fan emanibu okeke na atemata ni ela dian do fi pe gi egwa ni emani suon we ni ave ya muhu dai do wa masuon for the first time ami ma no la dian do temegwa. Yes. They to wa mana suon first eranomigo ka suon me giwa. Eranomigo ka o ka tie bo negwa. Second, when e di mo fi na tie bo una tie gegwa. Now e mo fi face na dore. E sister no re Paris wodo oni na we dore. Okay. E mo fi face gi renia. Agi gole ke na na gwo na gra vogo ni wo oge we na gwo mani onwe oni kawari metebu moka hu mo ki face la wada ye wa we ru dai hu e la wage nya kan ibi ari sumo percentage ibe gun from megwa animate ima expect mi ro pa wa ma wa ari ibi gun we ru ke kan na gun wani ye do ya no wa ya your boy meyeke ni magba hun ku oni wana di pelele me wana gwa go wa ri gwo mo fi face ire o ma niyen mo o bo da be kan e mo fi face ya de gbe ni won wana de gbe laje wana de gbe sun nodu wana so avi ave ma laje be dade kan wana ga deceive ma viola jan be dade kan ene do ayu mi an roko e social media. So wa bege ni awe no nyopa ati opa so me no manya gwe ya eku wa sun de wa ni sun ni wa ribe do rebe no de do ni wa we na do donate go wa ni sun ni okeke no donate go ni ibegbe wu wa donate go ni ba wa no ere a live a state live video presenter wakin wa ni wa sun ni raro bi edo ra pa mi si kan ku edo so wa ni okeke no wa ni go ni ba wa we gbegbe ba mai ga ho na wa je kotire ne onye mi asi ma agogo we go dey happy we send una message which message they send una odobiri mai ga ho na wa magi wa hu eya we they did not send you guys messaging eya magi wa hu amagi wa hu yeye so ni edo mo ko nya ko si ni ka sun ni ka lele emeri mago mede kiane so ina do tie daddy na we daddy ina tie we one on one daddy said Dimofi aye we me Dimofi Dimofi is giving you bad name. This man is spoiling your reputation. Yo uzebo what take even wayam yo. Leave this man alone. Any edionika onisun kame na rovie begwa. La wo. So na let this man be. You go and do your own. Oma Dimofi abeg Dimofi kin oga ne yen ya me kin oga yen Dimofi kin oga ne ya me kin oga yen gwe kin owe udobiri mai bi age ai ga gwo ga Dimofi abi agwo we bai pa mede me nu we na ya gugwe gun aye we ga we ne mi na ga tie bonu gwe na gwedu aka we ri na tie bonu so evidence nu ya tie bo onu ya aka mi ya we ni ya mu ebo gbo ma oni ya tie bo no ma ide ni gbekere bo ni ge because ya ascend egun meni ni pe ya ipe ni do address we do analyze enu
ya. Wa mo bo gbe ya. Okay. Owe na mwe bogbe. Na di movie mwe bogbe. Eru wala. E Gladys. De ba. E Monica. Vivie ni vie. Okay. Wala ho. Wene kamoba. Ne va va si ma yoru. Oh, sorry. Ya luemeni. Eva va say yoru. Is a wrong statement. Gegui. E padomo. Gegui. When a baba get away not do arima. Not do agba orima. Because every time we yaka we egwagi won huri. Fine. When egwagi on huri not do agba orima. Not do address ima. Not do akokima. Not do arima. Ruda, if you be your ba e ma ya fefefe. Now, wori ga ka mama ni awe no mo bogbo your ba abi. When I got a when another my bug be my then we no give women I wouldn't wear doge because women I wouldn't wear doge and I have a stop on chadi who way. Where to wa be moya 55 me have me up no rugged. I must be me no rugged. Where would that war rugged no wag bewa? Aipa. Epaka. Give you if you where ye by any. A last conversation with my vie ye be at or ye be at moment. Or ye be at yan. Oh, my son, we are Harry Potter. Oh, we pam a pound mede, a pioneer ye tear away. A pound mede, a pound mede, where if you were here, a pound mede, where Mamma says is over here, you are with my warima, go there, a pound mede, I want take off only one here on Waga. A pie party away. To date. Oh yeah, ari ogonwe. Ege no do ya so ataku we na. O e message na no biere ho na we na tie boni yen na mo bogbi yen. Bo ma no tia we bi yeke. O ma no lift we up bi yeke. O ma no tun we mu bi yeke. We na mo bogbe. Do ma no we ri o ne bogi gbe bo. Do ma no we ri o no ri wu bi we. Because wo ri eri ma be bo na. Tag you where na no we do a monitor man, we do agba o ri man, we do a ri man. Nu wedu address him in if any issue na ladian na we na gbelegbo a who do address ya do dey come. Okay, fine. Na nya ugwegi na iga selete man we ona gi mu ebogbe wo do man ugwegi ona gi mu ebogbe na do man ugwegi ona ebogi gbe na pa e squad nu we vio me nu we ya de bani nu we vio me nu we ya gwoge no kan gwoge no de gwoge no pa ni squad ni epa e squad ni ka gwo gwe ne e squad ga ba titi e uguje na nia e squad ga ba titi e uje na ujere na titi ya gwogo mo bure. You understand? Okay, now ave manika tie bonu gwe tie no wo kan tie ni wu tie ne ra tie ni wu tie ne gbe we ya fefefe ugwe bunya we yan ni we ya vio mo bo wa kan gba kon ku egwe. Pepa take am easy o. Take am easy, bros. You be chief. Amakeke na agwe ka mi magwan anyhow. E ka mi ma amakeke na agun agwan anyhow. A reputation who wa dole ye save na hu mi na yi. E ki bi e ka na hin. Me no ta ye ban menugo. Ozalogba me wuru no rivie me wa hin. Menugo na wa si vie ban. Ana wa rivie yi moruban. Wala to la wa de gbe mi me yeye wa ri yen mi me we social media ri de ri yen mi me yeye. Ikin ga cave you idu a ko weri idu ale la boss idu a kan boss ni aga lele kin after of the kajina se make gbe boss ya ma we. Eyo bi me ko awa ni kin make wa bi mo se. Me gbe boss. Idu a go tori owe yi. Ido de prudent, ido hen ni aya agun ewebu. Na mo ebogbe na. Okay, ave me ma no eti ebogi egwa.
voice and we man when I'm a bog binya na do me we I ma be we to sell it la je we na mo bog gbe abra ebraka wa talk pe baba domo we are to be when you mo bog bi mania mani ye me gua so hunu ni me dede ye me gua ye me gua so hunu we la video yan se fa me gua hunu yan we na mo bog gbe ni then no wa hu na wa he wo hu wo kí ba na ki word word akpon ya bege ya mi we yes o kí ba na ovon tenedo we na gidi eni mo bo we ne ga ka mo ma no ovon tenedo no do amu ebo gbe e vie do na ma ya vin bo oh no my robi no my dede gun say one quarter no gun ani what are we talking who na wan cheat how long wanna take dey cheat us don manu wa o gwa gugun a don manu de bu wa hin argue warrior mana emegwa ibi gbe megwa ibi yoba yan megwa gwa me no yorin asugunu weri oni bi no wasu wen wa yo wasugunu Delta State e wori yan megwa wa ma bere new king ni ya elect vedo eri ari mi service social media obi ere na ko wa gwa me bibi obola din do arobie king orin yan beto ku gwa jeri yo you guys ogun mani vi edo na wa yan obi obi o kan kere akin wa la din be social media be dene na o wa agwa le viewer o we message to Oba Palace do the privilege in wari o talk for you know ni ìlànà lanire ni ya follow we ne ere mago medekian now there's a good leader show good example the example we get ni mari collective bu we na ore ni ma ya gbelegbo ani ma ha ni ma ore ni ma ya ka me go ni ma kin agbe go ni ma kin agbe e o ka oge ona ma kin agbe ona ma kin agbe abi eli dan egbe li dan we egbe mi we ni we amamai ma mo na agbe you understand we ga igbe Monica wa the gain in one me about by the way because Monica of free cent na Nigeria na me ma believe we Monica e be sugbo o be kpuru no sugbo we ni we na amu ebo gbe na bet we mama we okay bet we ma we na amu ebo sister no re Paris o no ge wa be show fu we yes ge me no you nu enter e brother nu we no amu ebo gbo ma we no be mu ebo gbegbe ruda oge ni o be show fu oge ni be show fu o ma we no amu ebo gbegbe brother no we ko gbegbe no re America bodo no we yan we election no ya mi ma go be na big burger love America oni reba oni akasun ona we yan mo bulldozer grade defense egwa yan be church ye ba we ma gwa ni gwa wa ma we na mo bogbo ni o now erugba lanu we na mo bogbe regwi o my brother dem neru wala always social media dem no riu no na no hin na semegwa dem no riu no kagwa ruda we wetu wedo gbina yemegwa fine dem neru wala wu no wana tem wana we na mwebo gberu wala vori u vemegwa wen wa boleru wala wa se oni ma yebese men wa bole awa se hello okay abi wa ma ye bola awa se awu se wa na iga gboru eyegbe arun pa kankan wa na gboru eyegbe imu ebo gboviere arun pa wo iwa useveri oni erugwala ma o edede we mi ropa no ede kan gwa gwa emi erugwala na la social media do fi gbege gwa dede no se ngwa na we na imu ebo gberu wala na
unu gba Gladys ne de Gladys na et ogoni be ma o ogoni waro ni egbe ma bo iku bete ne Gladys na nia unu gba wa mi Gladys ti e bo na gua nu wa na we na mo e bo gbe Gladys na gugwe na mo e bo gbe Gladys because a video ya ni meme Gladys ewu meme ke ne Gladys na ilajan we na fi pe ge gua na ti e bo na gua Gladys Amadi Constantino mema mi ke no na fi pe ge no na ti e bo na gua okay now vori una nuwana we na yika ti e bo na epa all those things nu we una ma gba e ma chama we na we have to be saying the truth. You take call WhatsApp when no majo do ye lo WhatsApp ni ma having all those no sense in metie na ya na gba ori mu edogboto na e ba rie ma ni gun be social media what can man go on social media by the way. If you want to fight whatever you want to fight, get a good organization in your area there. Fight whatever you want to fight. Everyone go on social media. We are here. Better you don't make a noise with social media. If you bring topic to them, they will spread it and narrate you this guagua here, this guagua anything, this guagua above from you. Epa, that nonsense, you guys have to stop it. Okay, we'll stop it because too much of things is bad. Oh, bad igbe. Ikwa ibugbe ungome, aro ibege. Too much of things is bad. O make ken wane ni wan do eki beme no kukuani no mamani. No. Abawo bi abawa wana ya le. When it's you we na we bend him off. Leave this man alone. Let this man be on his own. Said the mafia eru de the mafia na Georgia no we no kan we boka we no keke ne wo amu we no ru no revie wa le lo vie wa le lo toto vie hia we no keke no vie ga le lo toto no keke no me kan le na di okay na me we ga gwo ni gwo be social media agu we gwo arovie we. Are you people not ashamed of yourself? Are you people not afraid of what you put on your neck, that bead? Again, when I walk, we man we mieva. We muheni. E kamo bake ranu goma gon logo. Beto who one again, I me understand. Você nem na voa kashifi vio nuwa ati akashifi ni o me ati eredo você nem na voa vio nuwa ya agunu wa ya cover nuwa ro no nuwa me na me meta ama o ne ka me ki ogun oba ana ga mi yin abo we no ni ya agunu edo tin ya kemeta iya kemeta. But this time na iwa jena ni waria we ya fe wa wole mi ya. What is the meaning of this now? Emi ga too much igbe. Eri ma wa ori mi eri ma la je ni bi e ka mi efu. Wa na ni gun ave social media de ba wa ni le yo to tin ya we ya call ya gun a. Mekata mu wa. Ina we these people nu wa ge na. Ke live video presenter o, ke whatever o. Ina we ya fe underground friend oge mofi face eyan kin imami ono mi eme ebo bo bege ni na teme ni bege ni akoye gbe kian ni a ihon wafo igba wafo na me talk for my video that time ege ni ya ka ye cut ni ayo ina where there is never a time why I think we mofi face even wa we na ere ahia ya mofi face ruda Emani resa de mo fi face ni do alajan do ati mo fi face ogun ba na o wa gbe mo fi face yo mo fi face ina gbe eyan punse eyan punse ema ni road ni the underground gba me ho if mo fi face is fighting these people they caught
rudevi ni ya u ke social media o ke ni ya u be bona o mo fi face fatin ayi dede no sunu be gwa iya do ateme gwa o emi o be Italy mo fi face wa hunye yan ba one iya ya fefe ni gwa hunye mo fi face na mo fi face re ya yobo iya mo he mo fi face wu because iya we mo fi face ga se cut o ga wolo o ga vulo aye na ya ni do atalo na oge ya all of them are all lies because iya we mo fi face ga wolo ti ya ye kan mene mo fi face ya re ya yobo ero ya vi evidence ya lele ero ya vi evidence lele iya we no nya pon ati okuma so me no manya gwe ya eku wa we se o wenu wa ya ri mala dian na bo miefo wenu wa ya ri dola dian na bo miefo wa we se nu wa ma ewu o se wa we se o ekpon ma ki apon mu wa wa han wa ri du e ki o ja du e ki o sono ne tu wa ri gwa le ma nu wa ki ado ya de u wa ri gwa le ma nu wa fi oba gbe u wa wa to bu wa sun wa to bu wa be ya muhu dai nu wa we because man wa do ba ma do ba ma ga ti e bo ni kai mo e kai mi ma wa ma do ba ma ga ti e bo ni ri ma ti e bo ni yi ma wa ma do ba ma ga ti e bo ne egwa mo no ba egwa ni wa ma do ba we social media we ma ga tem egwa ye we social media u do wi ri ma mi na ye ma ri ri awe message to Oba Palace na wajeting today na who na want deceive who na want talk to don wa gugun wa ma no be la jam social media wa do make correction wa do talk wa do turn na ogun Oba wa yakini Oba yewe na go salobuwa aga we ni ma tebe na ya ogun Oba na ya ogun Oba wa mi we everybody no ka wi me wa be mi ku ero ereti no de nu wa be mi ku na hun ogun salobua edo be ku ogun Oba yes edenu we be ma be mi ku uga mwe picture ma ladian de picture mai we okwu obi ala ti am social media do age pu he ne pu he je ogun Oba okin yes but wa la ti wa do ati o ma me ogun Oba o we ri uwo pe agbe ploplo eri uwo ku gbe ploplo eri uwo wi bi do gbe papa eri ama me no eri clitoris ogun eri oye wo eri avion ogun aye fien eri ohun dadian eri wi bi do ye na ge uha ogun Oba okin yes uwo si Oba okin uwo bi Oba okin wa ti ebo ni uwo gbina no ba wa ti ebo ni ka me ni ro ni ru wegua okin Oba okin the very day you start sorting our chiefs that very day you become an okin Oba on your see o ma kin ari we video wo wi na dey to wa na be watch a video ni we wi na wa me ga ni ya receive call ni many wa beg o ma ni be live video wa gbon we message to omede ina wo mede na we ka mo ba no ina the phone na call na we na do live aka wo ufi gbege do u da no na ka mo ba ni drop a video ni obiere na gele alas Mary ge na do send the full detail ti gun e no medeta chief I wan so ba of Benin la wo ma mama ni makin aye bog gbe ni han we ke ti do ka mo gian ba no gian ba mo e bog gbe ma no ye bog wo gi ma because ma na ma eje ba ya nwa me ni han ma na ma eje ba ya vote ne do we ke do ka mo no vote ne do no vedo ne we do ka ma we no do am e bog gbe no rimudia ma oga wetin na we take it easy we social media we get on we social media get no lawadia nu we ya le yo to tiyan ga hu olo iti ewe emeni tama we imata ele imako do kama we gbe di mofi ita latiyan we bros leave the mofi forget the mofi matter
Me the muffin they do you do your own. Now because of the muffin, now they insult you, follow everywhere. So where to keep quiet here? Oh, we social media it with your born and we go along. Now we are at you when we are. You not take Umari. Huh? What when I go one pa? Huh? Eman ivri eva la diana garumurovie. Eman igwegi ya mweme ma ve yo bo we no ga rovian. We are we no wa rovi mayani ya not here body mayani ya. Ama make sense very on chema. E ka me odolo na yo odolo na yi. O me sure we mi ro pa ma wo na that makes you an osioba otin oba obi oba. E ka me dole mi yin ari ami wa. Yes. Me le ka me ni book yan ne. Me be ni ya we mi here. He follow up many avec amene. Il a dole mi ji o point va arriver yana. Il a dole dia, ye pisi garo. Awa fian orie e ya ye huere da doge kionge. Ave mo egbe de dia ipa. We wa de babokpa nu gwo bokpa. Ve Monica gi wa u se very o because me dey gbe ya play a video game Monica nu wa wona na gwe palace gun about taji. Nu we na mo ebogbe na. Oni wa kin be kokigo yi. Oni wa kin be don mula diana we come and donate o nu wa mi go ya me mugbo ma be. Nu wa mu go ya mo ebogbo ma be. E wa kin be kokigo yi na nia. O ma wi me de kin mo ebogbe igo me ya we. But my more about my social media. Huh? So when we beg very on anyone, I don't buy that. Oh yeah, well, only what came with the cookie go ye. No way I'm a bug with Monica. And why I'm a bug by do Mezedo, or why I'm a bug with Yenivi. On why I'm a bug by don't have him have my man where. Oh, you one, Rudamok by Ogioba. Oh, bá mi rien. Now, voici que quoi c'est pas fin. De we qui a gbina yeme gwa. O ma vere rano mi go we atie we no do gbina yeme gwa. Oh, my bed, the Moffy, we are taking no gbina ye megwa. No. Oh. Very major, Matty go won't be a holding your back here. Matty de bag your bag a holding your back here. Oh. Ya can't hold your back more backward with me. So then we're not made there ye, we're holding your back, walk I cannot whom if you face your big beam. Or I'll walk by with me, Nika to add in a ma. Do go well as the social media when I learn how to do it to go. Ma home well, okay, yes, a chief of bar, a chief of bar, no, a chief of ya when I donate to you, or I donate to you, and I have follow up. And well, Lober and Omigo Lober di Mofire. My people who worry $1 Johnny going me for existence or who are I am ye dofu. Your existence, ana mi edofu. Do wama gwaya, o wama ateme do. Wama na ateme gwa. Me no kan wa kan gwa unu waga ateme o. O wama ateme gwa yeye. Tina aga mi bi egun we na oteme gwa rima. Aga mi vie gon we no kian do teme guarima. Ibie wo we gari ogo ne guagian. Agari ogo no be ogian. Obi o kan kere be do no gi obi e do ne o kian do so we live video rudan ya wunya mi go we live video. Awo ye palace was one. Why ga we message to Edo palace. Message to Oba palace. Also, what got team.
no make nota eriya vie information ke gware gbebe na dimofiga ata bi na dia bi no de eriya mani information re gwanya ye eriya information ke gware eriya vie no pa ke gware eriya wa vie no pa ke gware iwi na gwa mana mu we ga dam information ya vie ke bare ya una ti say na small pikin na dey talk to who wa meme who wa zuo who wa te wi bia ka wa gugun a di wi na gwa ni ma mu we no taje we ga dam information ya vie ke bare ya Bogi kan we kan gwa nu we gi ya dam information ge eru we river iju we river hu we river oti we river nu we gi ya o nu we adam no sunu we gwa bogi kan we kan gwa ni nu we gi ya o nu we adam o nu medu ata social media dey ya give information sire o kan we yo a we are here information ni who they no say we na gwa information ni nu me na yi ave nu me na je ka me gwa ni re gwa nu me na ji yan you know yan ga call wo ri phone la tun ga record yan wa record yan for no do play la ti do we area na ma o gwa le ke no ana dole ni gbuwe e nu do ava yan we wa with social media we do aboli yan with social media. If you are not interested of what is going on on our Oba Palace, Venotaye, we can damn information of Kibare, Veni Mejenania. Ima maniti eve guava. Did the boy we maniti eva. Veni adoto genani agwe when you had to pay 30,000. Nagboyado donate here. The unhuni he come from above. Makena woke jagwa le matie ve gwa den adogwa le je arun pa no be presenter no be ma ve gwa ba we okay gwa lo ma be na be tie oni be do ti ave do no oni be ave do no ni we ni ave gbere o eri oge lo no ani ma me na so donate we dian eni bu yan ma mi fan oga aga iwa koli be gwa bodo ni abe ji bo ibe sunu be gwa bodo de ni aka bi an be ta be gwa wa ri onu yahu okan we yo a e na we be gwa kan we a wa ri gwa le kian be me gwa bo kan we kan me gwa be ni me wa je na ni iwa gege wa college chief opa iwa ri fun iwa ti chief e pa domo mi ya be je bodo domo he pa mi e be kian be gwa bodo be gwa he mi e be we be he mi a fa mi e be ka he mi e be u be gwa bodo ma bon this one do ava because in mi aya wo era be ri ami e be ri o lai you know dey because o ma kan me kan ba dog ya double kan me kan ba de ne baba gie na tie me we as a review yo moru I golo ga ri egwa ataru no review oge ni medu agwo yan idu atale na ma ya gie mo be social media imwe ka mo bare irovie ya be no taje ba meta do ya do zo be social media we gun agberi mo gun ase my dear wani ya onu wa ya receive information be gwa wani ya ka wo mere rie e mani te ni te megwa rie mani we information na re mani rugwa gwa ba information re de tu wa mem nu wa kan ye gwa ni u wa kan ki ho wa ni mani information re ni avio yu gwa ho in our time aga time gwa de ma yo fi boki ho be riana ma uwe no ma ho in our time ima time gwa ima fi boki ho ma uwe no ma ho we ire ba buta o ima ho ipa ana do mi e ku gwa be na na egwa na ki ho wa na no sunu be gwa unwe ka mu wa be de na eso na mi ho hin ye uwe compound gwa ba nu wa mi ya receive information ugbo wa kan asulo le lu wa ho ni e mi do osulu gbo we yu wa ho nu wa gwo kwa ugwa te gwe ma gogo yo be nu wa ya do ateme gwa ri ma be do teme gwa ri ma be social media mi
uwa weti magogo yo wen wa ya ma we kan mi madro vie e kan mi magi we mieso ma we mieso ma kan wa e wa egba no temo e ma reba ni so wa se yan no kan temo enu wa do tabi social media ni wa ya gwo ogwo so wa bega ni awe uwa hoho a Eka me no say no bieru wa no say no bie you wa very okay now for instance the movie we gbina na egwa iri yen agbo egwo re mo fi face eri yen egwo re no pa yen gbina na egwa una re bobisware abana hina don't call me una re bobisware una ro bi agbon ta na ro bi agbon wi e ka mo ba ni hin o umiamia we ekeru na ro bi ka mo ba ebanu na rovie nuda arovie oba ache bonoba o me bi ni ma ya lu edo ni ye understand uwe ka ugbina noba ugbina nedo new chief new one nuda be una the new video I think you did it 4 days ago abi 5 days ago omo ka mo panu beri latian una gwogo ni wa even yin ya se gbe secretary ogoba palace wu yon enwa de digbina nu gbe gigbina na eri ona call iwe eri ona v information bu eri ona v information mi yan v information gi we managi lu information ni we hello huh? Okay, Emma. Yeah, true. Where? I got any information you where? Where man I get information ni where? Egbo where you where ya vie. Huh? Uwosia erugbina no ba erugbina ne no pa erugbina ne do erugbina no ba palace fine but me kan ni ruwo ba palace e ya fefefe tu mo ya rovie obo ma me ruwo ba palace rovie ya ami o ma nu ge so ma ruwo ba palace ni na uwiari ya gbina ne no ba e uwiari ya gbina no ba e we ya gbina ne baba e because ni do aye o ma keke ni agbunu yo baba ubi ya gbina ne baba wagi ya gbina wagi ya ubi okay now we go ye baba we hin if ye ya fefefe ugbe ya zanzan le webo because if you ba ma ya hin all of us we are all his children now ubi ya okay now don't want we go gbina na we make na gwo mo gbina ni ra why make na gwo mogmi na nira ivie baba ma ya fefe hin now we gwi ma khon we bo gwo no de gwo ya sa le pitchin ya ho wo zanzinya o yunu zanzinya o gwo ya o mo bogbin ya o ga tie no pia o tie no ku de we ga we do la social media wo vie ba kwin wo vie baba kwin like madman. You people are the people. No more dog butter. You people are the people. No see another mere where a honey got tear bunny man got few bagima. Wagima temata. Let the truth have to be told. What temata? How why? That is the reason why I don't respect people. Never we're gonna get respect to go. I don't respect people like yours. Like when wayeni yo Mary ogonu wani niya don't respect people like that. What's the nari ogoni one because you guys were working with social media now who was one. That is the reason why I don't respect you people. We're the first people no cast one arrow yegwa. Why my boy when I we are like with social media with the whole world wide talking and watch you Uma prudent to kegwan una you know tale tata toto
wani vedu aka we eri ono wasi ae eri okin agwe magbina nedo eri ogwe edo ka mu wa kin are wo frontier Aba palace ni yan ka mu wa we wo front yan ya nu wa mu bazooka re wado ya gun ya nu wado ya gbina ni yan yan ka mu wa wo ko ruwe ba ama weti mayagi mu egbe ni awe oja yoku wa kin ahun wo wa hen yi da we na kin ave vie ka na be vie gele ladian we ni yan do gele gbina ni ado kan o han agwe de ticket in Nigeria man we are Edo state wo ya gbina ana we na be vie be gele ladian we so gba be gele ga iga Yesu gwa ba we ge na e gele rugbe gwa ba na avio ladian wo ya yes yoku wa kin ahun e palace wa me yoku ama ewu nu gwa na wari ewere na gwa we na okun da wa kin amwe mo fi face ya gele ari cut we no taye o gwa te wi bie doro no no judge vevo na o gwa wi bie doro no judge vevo obe ya ave magistrate ave judge ave gbogbo ave lawyer yan bun no ibie do yan bun gbe okay ni magia ti gido ta ana do mi ewu gbe gido ta wa kin gido ta abi nene judge na wa kam wa wari 50 million wari giyan ni ya go wa go nene case abi ni wana gba le 13,000 euro kin aswano swadion wani ya vote nedo ya nwa meredo oga be swa mo fi face so amagi wa nu waye na nu waya robi pe arobi oku wewe na gugwe kun okuo na gugwe kun okuo mo fi face o na gele na gugwe face mo fi face we na ame nu biaga tie bona na ga hiara tie bona anu we ka mo kin e pa take am easy o e pa wetin dey happen na agugwe gun e pa take am easy o you be my papa o era won nu we na me ri meze for say me na go gugwe gun na if not that we go gbowo khosun ade next house you be my papa o take am easy o we na dey na gugwe gwo mo fi face we met unite ma bros which one we met unite ma ya fefe ma ya ni gwo gbe ma be social media met unite ma ya kugbe nu we vi ma ya haru we okay let's face this person o we na me nu we aga tie bona na me nu we ha tie bona and egba we na do ta na nu we tie bona ni o mo pa ha di se nu we di ade ba ni so epa e ma igi we he ni ave na we mana na squad di ana maati de ba ogun ba ko ogun ba kian understand maati de ba no van me no vote do ne no nwa me ne do so maati de ba ko ogun ba maati mo no maati de ba no ti mo ruwan no ri oku ne o mu ela ja social media o rovi agbon ta rovi agbon wuye maati de ogun ba e no so maati de ba e ako ogun ba ma to bi ma ku ori ma gbigbi e yuti ma kin isa gi ma yewu baka baka ma kin o ma we nu wa na je na we nu wa ni ya be pa isagi wa wiki ne mana de yongun asna no isagi on re yewu baka baka da ma to bi ma fight mi ma am with yon wo kan ro vie ya fefe especially Tony Kabaka o eri Tony Kabaka ro vie agbota ro vie agbo we medo de ba wa ni wa bo ma be ro ni ga ho yon bakian agwa imi obe ya do bo mi obe imi na ya be mi na yon yata iye mi agbe me imi obe e ka me ma me oro vie ya we ni me de ba ma be do ni akwo ogun pa kian imi obe the different in oro then awa ka wo ogun pa kin no ni okan no ya serion ma serion ogi nwa me ni no ogi ya 20 lala milane o vote on edo ne o visa loga ne o ve gbogbo in fact na we bon we can arrive na vasi ti e bon ni agboridi we arrive na odogo akataka yedo wala e mu gwa ri eri gbe arrive owo ya 20 no 20 ne no va von ni agbe ya was stay clear from him
ama we no wa agwe ko ama we no ma agwe wo say but our maintain I dey prudent our stay clear from me nothing where na kin gwe no kin de gbe kan gwa o ma te keke we niyan de gbere na we niyan de gbere we niyan re we gani o ma te keke ne me ni de gbe wu anything social media or do bo we social media o ma te keke ne de gbe gun aye megwa but me ri surprise we yin yan kiri mo bog no ri oka lo ti o da owo yan agbe na aye megwa o amega keke ni ma ga megwa bu nu we yeye ipa do mo sa edi damo amaga kenu ga temegwa amaga kini ma emegwa bu nu yeye ato mama oni ma ri emegwa bu nu waropa da kwa hin you all started it was no egwa na rowie abozwa no do adi mewo when eri mago mededo ya implicate gbe yo oni odimewo we no do odo agbon we mi bie kaya ni ri ogo nu we ya si ma ya koko ni ma ko arototo we ba ni ma ri ogo nu e ba nu ayi ma we ni wa uba de o we no ka me we ya arototo gin oba of here for that matter Osaloba can never be a chief ni arototo of here o Osaloba me la o sabu agumega enoge diga gumega enogi bete ni gari ba bo toto ovien agwa baba ne baba la wo yuwa megunme ya ri egi ado ari ba obi me ya unu pe ga unu ku ga uyobo no pe ga uyobo no ku ede yi me ga gba beri ana yes a iku yiye mere o pe ari yiye mere omo ri yiye mere a me ri yiye mere. That is what I'm praying for. That is what we pray for. Any meriuru no riviene. Suru no go. Anobe always zugwa pata for that matter o. Izugwa pata. Igdo agofien. Imiobe. Ya miobe ibe mina. Iga mina o ije mi agbe me ladian bi mina ni. Ije mi agbe me o. On the name of what human trafficking begani. Human trafficking must stop. Human trafficking has stopped in for long. We ri wa hon we adegbedo tala da do tie bo ariwa we ran wa so must stop human trafficking. Human trafficking must stop. No why have innocent yegan. Innocent yana po gbugbe gan. On the name of human trafficking. No really awa wa mi wa formal allegation ni yo wa human trafficking no. Akem no sunu ore gan ne. On the name of human traffic. Wana winning a hian. On the name of a shentro. Hey, shentro must stop. You stop patient over. We are stop patient. True. Wanna stop eh? A shentro no risk again. No regbe no get stop. We wait to stop patient. True. Hey, eri stop patient throw. Eri patient must stop o. O pe ma fefe in the name of talking and stop patient throw. Na me na tin an we oga yen hin. O pe ma me we boya fefe. O pe an avie ya ro na gwo ri ya social media. Ama me no ri eti wujo bono, pe no ri wujo bono ku. Na me na do gwo ri ya with social media. But at the end you still go and drink water. Uze with social media o ma favor we my brother Ulawadia. Wumi ewe bebo ya mugbu ewo Ulawadia ano di mewa amebo ni gbe amugbe omo we tun he money nu Lawadia who de gbe awunya who does that itamu wa social media na all of us we go see wetin we do find. I thank God say I no get the squad when I join wa akpon Osaloba meme squad ni deba ire squad ona ire squad da ire squad yeke be social media na mo ma fight me wa hin ime wa bolu wa ya hin we me ya kan tie bo no se ni akan na tie bo iwu wa ya ona si no hana mu me ni akan tie bo iwu wa ya wa gbele o wa ya gbe o they no see anything from years to years. From month to month, from week to week, I mean, your plan with social media do time man no make sense. I'm not better to wado tie boni Roma tie boni Yoma.
ni meke gwansi na wa me wa ni meti e boni ra bi yes na wa e mi meti e boni roma bi yoma sin ruda ozo wa hin. How can you come out on social media? What you are going to teach us is about ogun ogbera ogun ogbe. Does that teach a lesson? So ozo wa ya hin. As soon as we are a live video presenter ozo working. And if you come where we get those state we will hear do we live video ozo working. Some say they are looking for my identification. You can't find me. Inewi. I am from Inewi. Ma from Inewi. Now for come. One village where they call Ma. For inside Inewi. Now for come. Understand? Nuwaya bolawa. So, honor said the menam opportunity ni yagwa wa ba wa. Wa gbele o. Wa teach a lesson. Emi pa nu wa do tamado wa do give na we ne pu o yi e ne pu o pe aye e ne ki o pe aye e. Wa do mo ge ba ma ri o ma ho amere. Wa do te ezama gun yo ma gbe be social media. Wa do ti e bo ni roma. Ti e bo na wo kan ma. Ti e bo na owo ma. Ti e bo ni yo ma. Oyin ya se gbibi e. That is what you all know on social media. Wo wa agwo wa. Wa te ma gbon ni an. Wa ya re video ba mi yan gun on social media. They are responsible. Go and look at them when they are talking on social media. They are responsible. Every yan ni ko azole. Yan azawo ni ko ari ebo tete, ebo 2020. You know now understand the matter. What are they saying? They are talking about progress. How their business are going to move forward. How their country is going to move forward. Oh, go Nigeria. If you are near make yan gbe level for wa. Wa gun ayo ni. Gema ni re Libya. Naga aye ho valo egbe. Wa magun aye ni na tv na survive ni e. Iwin no ba palace na mu wa, iwin ne palace ma na mu wa. Wenu wa na wa ri nu ye mo ba palace re. Wa ma nu wa ri hu wa nu wa ri nu wa ni nu wa nu be me no hu anu nu wa ni nu dani de hu dani. Nu wa ri eyan ba palace re. Nu wa re teme gwa be social media. Wenu wa na wa ri ogun hin agbelu wa ya fefe Ita road. Isakpana hin agwo ogwa Ita road isakpana awon ren yuwa o. Wenu wa na wa ma nu wa ri nu ye ba ni re. Wa we ne gwa omu gwa ru de gwa wa na ke plus omu gwa na la social media. You do can subscribe your YouTube channel gwa. You do can subscribe your YouTube channel. Nu wa gwa wa. So wa ro ni we ne gwa wa mu. 3 o'clock ibo gi ason gi emi ola di on ga tell me gwa. Be social media. Ni ba bo fie kun le lu wa kan me gwa yi. Uhun gwa reba. Eru gwa reba, iju gwa reba. Di wine gwa no mu wa akporo egwa akporu no su gbuwa. Iya ho gwa there. Iya ti wa. Rudu wa ni a gwa yeri mare agi myeri ma fo kwere. Wo bia kan kere no ga yinu ero ko ebe do. Meti ebo no ni, gwa na ni wa sun na ni rie baba la dian ebo ga muro vie. Gwa na mi awa mu ebo gbe ogun gbelu wa yin ba wan. Ogun kin agbelu wa nu gba wa ri agbon. Wa wun ne gwa gi wa na ewe benu wa mana bem ne gwa no wa mana ewe bi wun ne gwa no ewe ogun ebo ya no rugwa gwa no kin agbelu wa na wa ewe be megwa wa bere a video me e my hash very and have a video me they never hash like this for my video. If una go watch my video muna go watch them. My video they cool. I dey cool for my video. Okay. Atu wa bere spirit ni ka ya awe saga vege ni eyi lo na ni endurance kini eyan wo endurance nu ana to bagbon na ma we good evening eyan wo ide fadu nu ni ya tie body ya so ni we na ni ya nwe bie ni tu re bonoro kwa epue tu e bonoro kwa ni ya nwe bie ni nwe lisi no ga gbe lisi yerere eja ni ba bo fie kun le luwa ya fefefe
ngwa gwa I eke no hama gi ma gba oge egbo ne kan ne no kan gbo kan yan oge riri ona hinu wa ni bi e ka ne gevia mimi na me ma ka wu ona hinu wa gi Isaac mana ye nwere yi wa o ona hinu wa gi ya so hunu nu wa gwo de na were wa anori ri mebo ya ki atene nezu ya make share subscribe na even do subscribe no wa na even get information wa even do go wa e ọmọ náà láti 3 o'clock ìgáwé la video ọmọ ẹ̀rọ ìmí abẹ́ ìmí ní kí wọ́n kí wọ́n pọ́ kí watch ẹ̀ ní abẹ́ ìmí ọ̀rí watch wà ní na every do fear boy wa YouTube channel imagine wa hoho awa agogo yo ezu ori ebegi wa so ogu we nepa epa omede igba baba ma bu wese age ide gberu da we rovie kame because ekena na rovie kame opa e ba na rovie nike because general name e kame atie this video I know they beg una I know they beg anybody make they share my video I beg if una fit cut am mona send am go give a power mede mona tell am say ugo na talk am general ugo na talk am say make dem no dey because of am dey resort chief again nya de gberu dae itiebo ni kami maruda ke na tiebo ni yen ne kami ba e ba na tiebo ne e kami ni ke general name e kami chiefs if you insult one chief you are insult the rest chiefs if you insult one okame you have insult the rest okame so right now mama na you got to do wetie body kami ma yes ana wa mu wela jana message to medana so arovie we no taje have it in mind that we can ni ka be rovie ni e kana na gbopa wuwu wa re na gbedika e what are you guys doing now you guys you have to be thinking before doing now wuwa una ji agu wagun oga bego na bega de o take am easy o na small that they do ana oga I more position weje ni bra ana kina oga I more position nu weje ni bra eve go kon me mi o time of face ne hello ya truban ya truban I think 23 after 9 23 after 9 na ya truban day we understand oga I more positioning igbagbera memi o to ene even waduena ado ya tie bone no ya tie bone no de na no if you want to fetch this man you want to really go for this man we can get the man if you to your fetch ria di mofi worry take a Dimorphy away from there. There are many strong people over there. Ma be reba ni. Ave ma be ro. Ria Dimorphy ibo. Ma gbina fo na when Dimorphy do gbima gogo problem iro. We ma mi oto ene. Yes. Wa mi oto ene. Di yan ri ka bu yan ri gbina yo problem iro so fa ma mi oto ene. So fa ma ri yen de ba. O ma ho. Ona you continue. Ona you continue. The people that start insulting Benin Kingdom, you expect me to join them to fight enemy of the kingdom? Agwa. Imi obe. Meto bi mo kin agbinigbini me. Moto bo mo pa ogbinigbini amene mo fi face na remi la wadi America heme kingdom ori ma bonu so you social media fe na rogbe nyan na rogbe lele me ne kire. Na gbegbe lu wa wagbon. Re ni a ori grabbing any waye eti ni ori grabbing waye eti ni
awu beme ni kuku ani mama oni na be bolofu aba ribe togo ni ne epa person wey no epa or wey get epa number mo na tell epa o say epa if you want fight balance comot the mofi one and number two we not get the one where you go say make person dey swear for again make person dey curse again number three na waro ni we ura weni tifiem iya rovi of social media mo ebe ko we kan ni ke yan be rovi e ruda ekena na rovi we ni ka mo ba na be rovi e kan ni ke so la wo egin ari ruda we ga rovi ka mi ma magi kwe rudu we o se na do mie chief for the social media na mi ave chief for the social media no he ave o ka me na ri mu ma no have no gay na mu ma o ha mo bogi mu ma o ha me e ka dele ma ya dedo yi o he roparo ri mu ma ruda we no are we na bi ruda di mofi oni na bolofuwa di mas ana fi oni wo bokpa now one blog ave bloggers ni blog matters de tu wa we na digwe yin wa o de tu wa we na lo be le loto yin wa o wa we na mu dia yin wa o I don't know any I wanna take one time abeg we use God take beg una from today essence wala wo anyone ni mariri ari mi ma ga report YouTube channel already agba osaloba we say a police station dia kemema again in oge ni ata banana be block YouTube channel gbe ni ya block orarun opa bedo wago iga mio aga temegwa wana mwe picture ba ke a platform ni or wana we wa hian blog matter ogoma ona temegwa or ne o mo pa na ni mi ebe do no ga yu nu en roho ere obie sani arin ariwu ni na do mwe picture rima ana do mwe picture rima na do muke maga de gbe mi verio ogun ma ya hu owa be omo no nya YouTube ni ogun ma ya hu ayi ogun hu na ya gwale we be na ya ria YouTube ni wa ona wani bun ana mo gbazin bodo na ana azin ami boya tin wa YouTube ni ma mario ni mari mi picture rima e picture baba rima ma mario ni mari mi e place o ma ro pa be social media. If anybody talk about those states when them we picture rima yo, if anybody talk about Oba Palace, they should not put our father's picture. If anybody talk about Oba Obini, they should not put his picture. Mo fi face yin akin blog matter mo fi face. Na aya mo picture mo fi face opa yo ni mi fi face ya asu ora no gun gbera gbije. Yin do mo picture rima, yin do mu yo, yin do mu bai. Mari gwa le gbe mi veri yo. Ekeni marina mi egbe mi verio the social media YouTube ni ma ari ayo ima wa settle down ma wari YouTube ni wa ye ko snap you to or ira bune if you are this station or ki mama o me bi ni ya ma ya wa we instantly wa ni riyan yari boyo pa ari YouTube ni wa understand I am not joking. We don't want to see our father's picture in anybody's platform again. Mama Rigwalo. Uraya we screen saver ye nana we ye uraya we profile picture ye nana we a problem hero. Ye WhatsApp you a problem hero. Or home we screen saver a problem you. Ore we to gun as a social media presenter that one yen goes wa hin. We to gun a blogger na do mwe ana do mwe picture ma ke wala wo ni wan ma rigwa lo wala ho ma yo sa boy mi wa ma rigwa lo wala wo ma rigwa lo emi a too much igbe ne eyan we ne mi ra iwo digbe o do diri soladian ora too much igbe ne ma ri o too much igbe ne ma na soladian na ma rigwa lo igbe veri o e picture rima ni oda fi kwedo ya fe ovie no yuktete no guge soma ugboriri egbora kan
no ka bibibi no wo ka gbo konyo re ugbo gi ayimi ubegeri mani a picture re mama ri oni mari mi replace mama ropa wala o imahimia if you do any video wey concern Oba Palace abeg if na only the fence una fit go put the fence picture una hear me or if na the fence no mona just the person wey talk Oba matter or wey talk palace matter he get picture mona put the picture for there no only one dey there gbọ́rẹ́gbẹ́ wàdó mú a picture rima wàdó mú bẹ́ẹ̀ màrí gbọ́ lọ we no need them again wala o ìyìn mi àmàjì màrí bẹ́ẹ̀ yìí wà wala o ave bloggers ìka a bloggers ni màá mi a picture rima bẹ́ẹ̀ YouTube ọ̀rẹ́ bọ̀ mọ́ gún ẹ̀ka ní rima ọ̀rìmá o ọ̀rìkọ́ o màná mi a picture ní yeye yìí màá block YouTube ni màrí gbọ́ lọ venu wa use na wa wese ne no wa wa una wa ri use venu wa na wa use wetu wa ye for that up hu wa ya hyo hu wa ya ta no wa una o wa ri use meke do won se be ni wa won ase ni da gipa se na imam yarun opa no fi gbege opute na do de imam yarun opa no mu edoro wie imam yarun opa no mu kamero wie ni kedo won ase be ni won ase na udo biri e magi do mie na ye wala wo episheri mama magi oni magi mi social media wala o ora awe mi ana post a picture of problem hiro woregwe o ma gun ebe ni me wa gun na be ni wa set stage da gbe na ga gun o ma na gun wa ge mo picture ke mari gwa lo we don't want it again bloggers anywhere where we see am ọ̀rọ̀ oni ọ̀wà assignment ori meni mi ayagbina nedo oni mi awa lo oni mi awa aje if you see say they drop your YouTube you know say na me will go na do am akataka animal wey no dey fear lion imo homa how edena be me edeme boy a fearness of a human boy you know the greatest enemy of man is fearless boy ohani owo managbon we ni meye aya igo ime yari egbu aya fearful na fearful zelibia imu homa I'm not afraid of somebody or when wa grab ile ran liri imu han we I no dey fear iho wu ememe nu ause ya ri o we agbi me evni yeta ohun ri osi komo we edopagbu ohun we wa ri osi kimohun edokpa kekan awu evni ta aye ata o we say queen coded God power. We will say my lovely sister. We understand it, man. So my people, a pisherima, mama oni mari mio. Mama ri oni mari hemerima wunu wa be social media no da wa upe me no hukun wa kin wa oho a. Ni ba boy fie kun le luwa. Oswo wa kin wa zuwo. Obi okan kere obi amimi na bia no de ne twin no ma se mi ropa o be la dia message at palace ave chief ni wara ba palace eru gwagwa je na kana obi agwa ma no gun ye na ikolo na aro afie he aye bi kolo na aro afie he rudaitus wo social media do kiokio wa ugwa ge gbugwa e wa ni gun social media how na dey reason ourselves how na dey look on ourselves. For me, if people they look una like God, me I they look una like slave. I they look una like fool. The social media person who are the Latin who women who go yogona. You know they. You know they. If you wire for us who working here. You know they. Me ni agbe yan yan agbon be social media yan when me ye bo be wa ni me na o fe me ye be hin. Me as me where they talk so for una where they watch me so o fame ye him obuwa yes because not be waiting una get na I get una get pass me una make pass me here wala nene social media ne do afian ya gbe papa wan gana we gbin ana lobi dakin ateme gwa be no taye ana una bu eso no ruwa gwa ona teme na gele gbe na teme gwa erere na no biere ruwa ho je ye teme gwa
erere no biere ruwa onge gun abego onge temegu ama wo no via mimi wa ni bie ka gi ohin do aka wa temegu. Who does that? Do wa ma mi ro pa wa we no ma wa ogun gbelu wa una dey Chris. If we say more we talk about palace, more bring some certain issue come out we concern that palace. Una great grandpapa no fit talk good. Ere no biere ruwa ori mudia. You go off photo bo ori mudia we na. Awe na we gbe ori mudia on hege gun. No one be kind of ya mimi la jan we to wa temegua o wa me a ogun gbelu wa lene di mo fi yo ge di mo fi temegua no that was wo social media everybody should go and swallow their pride wa gbe o wa gbon e di mo fi ese no gun ye emegua ana we na do bogun na temegua emegua ni ana we na gele temo na ma just na gele we na manya e di mo fi ese no temegua boy bo mie we abi yore be gbogbo e de yore mo di mo fi and ranomigo whatever yan bu abi yan ya fefe ni ga temegua yan ti la ten we yan do temegua yan do gun abegua yan do gun ayemegua. Who does that? Better when I want na hu wa ya fefe dai when I want na wa fefe for wari ma ga gu o ma gi hian o wari ma go zu o ma gi hian awa ki obo we na hu wa we na wari ma go metu ta ma amagi no o ma gi wa why who wa he why buwa he no do gwan ye megwa nerere ruwa mati gwan yi ere no bieru wa ti gwan ye megwa ti temegwa ha me ruwa gwa bo no ni temegwa uwa ama uwa no be me no huhu a uwa me no wa gegbu wa o na just dey look na say so na too much na too big na too all of na slave wa ma big game ropa wa holo wa ahun wa una ahun wa awwa una bi ibi ma na he mi ma ni he yan ma ye ti gun abegu a ma guwa ni be me no huhun a no zuo bi pa lo ge be we boba. Are you people okay? Who wa me a abwe na wa ki body wa na you wa cash a cruise wa na igwa go wa na igwa sunwe era no mi go me se no gun aye megua. I bet you ona ari egwa ban ona you mistake lagwa ni go o bi o ka kere opposition oge we yes enu he eni he umai ho opposition oge ahe we mere ru we me se no gun aye megua. Nda wa mi ni mi alo we palu wa wa do akio do azu o me wana do ami ne se te batalas ne te batalas abi be ka gege na me ma kawu he ka bu hu do la jan do ayunu ya roko do ayunu ya pa mi sikan ko eri yan bi yan bueno mo ma get ye bonne ravi jouer bueno ha ma get ye bonne ravi ora eru we bi jouer no bi wo ha get ye bonne yan ya we atie bonne re tie bonne do ya fefefe o ga tie bonne do ya fefefe do ba no bi onu na tuela mogun. Are you guys okay? Who gwa me a awa you guys go and swallow your pride. Wa no mati me 20,000 kan career la dia wo wa ya go kwe wa ya for dive no wa na agwa lo ma no do donate ni wa wa no be la dia do ami message to this, message to that, message to this, message to that. If fake life ikpo be ya be social media I want we merike sia o ne a pentu no penti we never do na trash I do tell nonsense you are bo fear kun le lu wa ya fefe wa gwo wa mad people everywhere. No wa si la express ya wa si la express yo obvious sogo le luru o we bo we che niyan vi o yuru oyo o wa la jan we live video ga kio also you know a message to Oba Palace na me ehun era river hun ju river owo kan we su pe wo wewe na me ohun eru wa river hun ju wa river ni ba bo fie kun le luwa ya wa gwo wa iwanu wa sore e ogboyo guwara wa bege eniyan awo gbo ira on ge na modion yivebo o bo moto oye wa ri $1 dian de kun mi efo ogun okin agbelu wa ya
uwa agwo wa wana do mienu wa tie bono na mwebo gbona mani vie do mari wu mame no wu vedo wa ya ge cotistic gbelegbin ya bo wania agia ki hu ma le ko junction ya kian na yo sisi gbele agwe na rin agbina wo wa ama mienu wa gun ayi iwu na gua na mu wa wo kan na gua yi. Ah, my people. What you can work and make gua. Why is I not a megua? Unweru wareba, unju wareba. Why is I not a megua? Unwe you wareba. Do waweri azanzenu why lu ebi palu wawa. Na wonu wado yak pukpe manire gua, wado yak pukpe manire do. Wa hon. Una hear me? E maredo vanya mateme gua. Ama uwe no via mimi no re mo hin atemegua e ka me buni ye werugwa gua ba se fu han gian ye temegua ama uwe no vien no ri palo we bo won re fun da gboga temegua lenu wa ya me gua ma fu eri am hin ya mu wa ya fefefef lenu wa ya vie ka mi mala jaga ro vie be social media eri agbe abi agbeluwa vene wa ya sun e baba na rovie benu wa ya sun edo na rovie be social media eri agbe kin aga gbelu wa npa nu wari agbon wa salwa God go punish all of una want deceive una want come out for social media come dey talk to all of una wey dey talk for social media and trash na dey talk wa menwa una no get sense na dey feel me na me who go na cap na no get sense wa menwa yeah wala dia message dey go ugo eri go na message dey go message dey down lẹ́nu wàyà fẹ́fẹ́fẹ́ yà wé dédé yà fẹ́fẹ́fẹ́ ó wàyà gbádà náà yọ ibà bọ̀ wàyà fi yà ó wàyà kèvárè ó ní wíyẹn gbéyàn yẹ human trafficking ibà bọ̀ yà kèvárè mi à gbìnà yẹ human trafficking ẹ̀ bẹ̀ bẹ̀ go by this time yà rí gọ́gẹ́ I still dey chop him money aya position ime yẹ one side ni a náà collect kérékéré rude ní gbìnà yìí nà bẹ̀tì ibà bọ̀ yà kèvárè. Ere agbina eshetro ivaboya kevare. Uwe social media ivabo kevare ado amwe bogbo omo upava. Upavo. Rude 2.50 €1.50 ni ape the page Facebook pay 50 cents ni ape no wawa. Who does that? Who dey smell? Wa wiana wa sikeyan so we body odo na owe bi we self wo kekere ni pa hewe e de ni mi okpa face to face be do ite happy ti mu te wu na ite bi na no wa ya gwo wa teme gwa unhu erare gwa unhu ijuere gwa unhu were gwa de nu hu de wa gi gwa lo hin aba no atemu since wa we emegwa gi wa na ewe emegwa no hin agbelu wa no gba no wari agun Maladian message to the palace ya ye no tie message to the palace na ye na mo we nyaki ye na yin mo we nyaki e na to the palace message to the palace aya gi wa hun ni babo fiekun le lu wa no gba no wari agbon ano wa ge folly hand the rain ni a e she come and donate are you surprised let her ri awa ma gi wa ropa hun ama we no ma ropa donate go mini emi ya fefe nu wa ukedu ade wetu wa gbuna na egwa mini ropa ma se gwa ama he ya be gwa ama be gi wa nu wa do ya mu ni innocent ye gan be webo no wa mi kere wa ye wa on the name of human trafficking wa na ya ziyan ye gan avie man lo be e sister be brother ni esunu ya gbunu avie man lo biyan ye gan ni yere gan till today on the name of weta we you get in stop human trafficking ozwogajiya we wa kin o konu wa wopopo wa na o wa igwaleke nu wa ri gogo yi wa iwa munyarun pa na gi wa na ewe
Iri na wa munya nokpa. Nokpa no emanu wa munya amiya be social media we tari mu ebo gbiyan. Emanu wa zenya amiya be social media wo ma yiyan ve tenedo. Wano wa o varo o bana wa hen. Ara mu ebo gbu wa obulo ma. Wano bulo ma ara mu ebo gbu wa. Wa ma hin go to waso. I cannot be bully somebody. Me no bulo ma ara mu ebo gbi me. Oswo wa hinia. Iwuneru gwala mu wa enwuneru gwala a problem owa. Wa get topic igi dede ri run wa gi dede ri me topic the next thing wa hen wa me message to eru wala. Eru wala a problem wa. Eru wala see frustration you wa gbe with social media. Eru wala see zuo you wa gbe with social media. Those who have social media go ma me ge ya make ere uzwa with social media. I say no be make we say nu gbe gbe ni nu gbe ro ye ni yan see frustration you we gbe a. Yan see enu mana make ya. Nu gbe na igwaja papan yo viere. We igwa reply so na message to do mezedo. Eke eru wala. We igwa reply so na ba message to yan igwa ge yan ri dede ri me topic. Yan do gwa la no pa do wo lo la dian no wu yan mi vere ni. I do wo lo la dia. We ga message to this one. Imagine wa go work pa vere ni. Oritali wo do no zo da we la diana o. Yan da we mo no ogun awe no mo ki ye kwanu. Je nya do ma. Mama no my video for the past 6 months. Imagine la dia we video. You got do but la dia video when we relocation you shoot a film maybe more that my people you see at the location now we are flexing. Wo fo. Imagine la dia we live video do gun we ni ya gun for the past 6 months. He me surprise a boy na you la dia na you me message to Ugo. Message to Ugo. Ugo we no gie yan wa do gugun. Vi Mario. And you go different color na. Ugo na ra. E camela one. Different color. Ugo na ra. Half castini. Partly of yegbo. Partly of ye son. Edede of ye de. Does that make sense? What you go to listen to what? Need to damn it, or we are here damn you every boy and ania. What you go no go what do damn you, man. Oh, no, you go time and no go my damn. I might we were not going to house war. I might when not going to any who come here. When a kid be a banner day. Yeah, that you go, man. Yeah, can't let you go. What take 2 minutes? You go, man. I should come and listen to you. Listen to what? Go half casting. Partly of yes, partly of big boy. Go. You go, Nara. Half cast you go. Camelon. Mamma vita. Ori we ke pa ikan. Ana do we this we nu wa ya we do state na. You might understand the on yesuo. Me no se wazuo wa get to wazuo. Awu meleu. Wazuo wa get to wazuo. Imagine. Iye iwa kiyan ma mi ni yala ti yan do agba. Message to message. Di message eru wala re ya me ko ne monica o ya wo ko no ro wodo. Wa go ma no we message to do message na. Wa ge pise do message ni ahia amula jabe no taye. Wa ge no ya tinte to re. Wa ge che no pa no ro ru. Wa ge gogo no gba yo bo. Now wa dami ho. Echeni no ruru e khani ewu no vio yegbe ka mami egogo ni yen gba yo bo o dey expensive someone no do mu emi yen la diagata with social media wa my notice ya o ma no temeru wala with social media egogo no roberu wala o ran se
o ma no te e we okmo no ma ni yo ikun o ma ni no te meru wa la live video e gogo ne ru wa la gba yo bo kan so yi wa ma notice e we no ma mi ro pa o ma ke 100 euro we po a ke wallet we consequence ami e bo den we do agwo ma no fie bonch no mo bonch o mo bonch e bo o ye we bo we bonch we ri ana o gbele bi ku o ye we be bonch o gbele kwa bi ku o gbele kwa o gbele nya mi shishan bi ku o gbele bi ku den we na iga yo ni kope we na iga mo ni rovi na ya pope no ma so ma we no zagbon no ga mama no ya pope no ma se we no zagbon no ma won o ma ka me ka du mezedo ti ma hon ede e o bi ra me e o bi ye me bete mi ga itu agbe daro ori bere mi ga itu agbe tari gun ayo they not to agbe na when wire follow up ile loku ya ni or too much ni wa agbe ni be wire fefefe ni wire mi du mezede di mezede eri wala e be bo wire kibare iba bo wire kibala di wa me topic wa message to ru wala ya wa re Facebook we na we message to ru wala we not anu po be ta upo na merige because yen we nu tanu po mi abi ta upo na wa understand yen we nu tanu po o kin abi ta upo na so ma mario ni mari yen me gwa nu wa ropa gwa na no wa trade the social media na wa ban venu wa mana be ban wa be yo ya won for the second time the date na here na na ibe be possess nu wa ni ibe gugwa gwan na eni wan wa be better wa be mi aso abi so an abi to on the 15 aso abi so am abi obi to on the 15 wa be age na wa ya vion yo to iyen go zuwo yan kin yo se na professor yo to ni yan eri professor be no gbera na we on the 3rd iwe video ni ina when the 24 BC iwe mi emi adaze se when the 24 BC 24 BT iwe mi ne ivie we ma be no sponsor ivie we have musician we mana agbon ya bere na wa mi arun pa alaja we social media do tie bo ni 24 BT eni wan imeta yunurusfo o ma na re live video ko no pa mi 24 BT wa gbe o de nu na gbon ma mi de ba e over na ma mi wa gbon de hello emi wa etafo so e be nakina o wa ya gbelu koko shi wa ya lori ari na God go punish all of una how na dey reason una self una just start for live video the cap for live video dey talk anyhow o wa ya zuwo all of una dey mad understand e pride o wa ya swallow ai una ye una no dey cap nonsense again una no dey talk anyhow again una hear me oswo wakini everybody know so wala I was wo ayiti wa live video presenter oswo ati wa I was wo wala wo wa se mo ba palace ya we ga wa re gon ye mo ba palace wa hon e ba ni ihu wa hon mama rio ni mari mi epishe rima epishe baba mama rio ni mari mi e social media mama ri wa blogger the video wa re mo pishi make e YouTube ni rina mi epishe rima ana mo epishe rima ye ba ogono ga na ja worship to boy papa no ya blogger mi e na awe wa be mi dani o me gwe computer we na oga ya wo ne we na block YouTube o ma be ne so we go awe understand so wala o igwo ni wa ya wo very important it take me 3 months ni ya wo e bado perfect ifo I am very fine my love you understand iwa da wa wo efo na very important begi hiye na ya tape ma oh ya gemati I go to nearby police station here iya ka mi awe wa beg YouTube na they threaten us iya threaten me o wala wo egbo gede ya tawo go di bodo igi to gede wa instantly ni si ame na wa we ana restrict you know restrict YouTube ni instantly e me go ni gila de degbo we my YouTube we my no ri we so why bani ana mi me ekeni na rina mi picherima ekirina mi picherima we social media wala wo have it in mind ya block YouTube ni
on a blog YouTube where our blog kun eri menu go well. Understand? I no dey fear person. You just know say na me do am. Mary Gualo, anywhere we will see you na picture our father picture. Wa no ri manika omo no ba nedo. Eika. Ma me picture re the social media. Omo ga Italy nonsense ne. The social media wa do mo picture ri ma wa do muke ma ga de gbe mi on. E YouTube ni ma ri ai wa hon. No hon ta me no ma hon. Mama gi onu wa ga mo picture ri ma ye nonsense. No mama no wa ga mo picture ri ma yoria. Wa hon. So when e pa me de domosa, e pa domo ka mo ba talk pe domosa la wo we ge ru da we ga fi pe gi ave ka me ni ke e na ti e bo ni ka mo pa ba na ti e bo ni ka me ni ke won pa domosa domo egwe o domosa e Phyllis me wa be dota ave mo nu we ni ati e bo na ni e mo no keke nu gwete vi omo bo ya kun okuo na e we na ati e bo na me we re gbe ba no we ri me ba we na be ti e bo gi me domosa domo we ni meje kala de ra me ri e bo gi gbi me moto bi mo ri e bo na mu gbo ma ru da obun gbe na be gbe ma understand so domosa do rien fete mo fi face no rien ba la wo ma gu we fete mo fi face betu ga ri di mo fi ba e ma gu we fete ru da we ti ri ogun ba kun ogun ba kian u ka ma ugele te mo pa be do we ari ogun ba mo bo ku ogun ba e o ma ri gwa lo be ri o we no anybody no rin ogun ba yen ri kin na gbo ya hen we no di o wa ya we no ro wa we no ri nu ye megware ne ge te megwa no ro wa beri manana no ma yin ogun ba na di maka fa te ne won so do we kan vi mamo bo chief omede awon so ba bini wa talk pe do vi mamo bo ya fete e mo fi face ni na ya na make sure we yes igbina no gbina ugele so si de la gogo bra la ho di mo fi worry because me kan ti aru we bo di mo fi ni magba aku mo fi face yan it can never be done. Wa are the moving worry. So my way or Bawe Manike, we started the war. So forget the moving where the moving are we Mr. Fima, it cannot be done. And at the movie have you Mr. Fima, a new rock baron who had you. Uga we are mo fi face bambana. At the movie na re Mr. Fuwe, you can never catch mo fi face. You wait mo fi face. Lie our war. But if you fight on your own, without a demofi maro baba no gwe mo fi face ri ene umyo awete mi ya fefe no gwe gwalo na umyo to ene that is it. So my dear me ma me yo ogun ba abe ma no gwe ya tie ni gwe ya gbegbe ni gwe ya eyan keke no anyway sha you understand. So if boss say no come on we take this man away from your body from yourself uma ho dey to take egele take menita wo biegbe na demofi ba na be na be ro yen na na ahia ro we ba ye social media ya vun agbon ya ti e bo nu ke no ogun ba ke na ogun ba yen ya ti ari ti e bo nu imagine ogun ba na be la ti do ati e bo nu we ke ba I can imagine us wona be la ti ati e bo nu ke no ma ke no ti e bo nu ni ke no ke no ti e bo nu yen ya fefe yen ya ti e bo nu ba me o ku nu pe ana o u bere ogun a yen re la video ogun a we no dey tore la video ogwe una we okay no mo ye speaker no ya mwe matter where you speaker or no ye mwe matter where you speaker because all no ya we there are you people okay wa me nwa e pa no wa me I come to talk to you abeg anyone you can ya fin video me o wa we say wa domosa wa ya wa be wa be locket wa be ne re kai I see rume general kodu wa ugo odogwu akataka okalamo animal we no dey fear lion ogbudu we mi wa domo